essaawa lino maze okuba nominated oba maze okuwandiikibwa okuba nti ndi kujja kwesimbawo ku kifo kya woman member of parliament owa Mayuge district ngera ndi ku tiketi ya NRM. nga woli kubona embere tuwebeire ebere yebugumu mu district Mayuge nga bawandiisa abantu abali kujja okuvugana ku kifo ky'aba member bwa parliament constituency edendawulo mu district eno era nga okwewandiisa kuno olunaku olwaleero kubaire wali ku electoral commission eri mu bitundu ebya Dwairo zone mu Mayuge town council. Era nga bantu bangi olunaku lwaleero bakakasibwa nga bali kujja kuvuganya mu kalulu kano era nga mubalo nombeera aba NUP nga kwotere n'aba NRM. Mubatu bwalina kuku abakakasibwa okutandika okuba campaign nombeire ombako omukyala owa DCM Mayuge era nga ali kwenda ekisande ekindi Lukiye Isanga Nakadamba bamaze okumukakasa. Ebeire yoko owa NUP ali kwenda kwa member wa parliament mu kiketezo kya Bunya East wera kibalabye Majegere bamaze omukakasa era nga ono aid ne vibe ya amani era nga ni mwine yali kuvugania owundi yabeta Ecole yena bamaze okumukakasa. Abantu abandi bebakakaisa nomuli omwami Ntende ali kwenda kwa member wa parliament mu constituency ya Bunya South mukakaisa. Enda kubera bana Mayuge mwena nti eno n'essaawa y'okwirayo twongere okunyweza ensonga yaife especially omubala gwa NRM okuba nti we are protecting the gains. Tuligezaako okunyweza ebyo bye tukozeewo ate tusobola okwongerako. Ndikubasaba nti mumpagire mumpa obuwagizi NRM mwena gemuli candidate waimwe noono Nakadamba Lukiye Isanga ate ngo obuwanguzi tulina bange ababunya East constituency mwena nimo mulire mpanga Majegere waimwe amaze okuwandikisibwa mu kakiiko akalondesa. Majegere ali kwida okumaliriza emirimu gyona gyali atandiseeko nga tugikoze eki tigiweire. Mumwidi ku masanalaze gali tigaweire uyagaleka we gasigala. Mumwidi ku magira Majegere nga bwe yakolanga enjira gyo dafa ni project dona edindi edoko imabavubuka ndi kwido batera buli muigombola nja kubatera we kisawe ekyo mupira buli igombola mufune Majegere stadium buli muigombola deri nokutawo Majegere FC yone ejja kubaawo so mutatya nokulwanirira eidembe ly'obuntu deni nali ntandise project y'abantu okuba kubiza okusimba emiti eyo nanja kugikolaku nongere abantu basimba emiti emwani okupromotinga emwani okwizawo okulima pamba imwe abavubi mwe yagale nimwe mulire mpanga kubanja kutawa amani gona okubona nti enanda njirwanirira okubona nti mwe abavubi mbalwanirira mulikunkuba nti balikuba kuba emigo ngulwanuni nti enuni eyo mbwe rimwe sente mbitirivu kati bana bali kukuba emigo n'abaide akakodyo aba ekirungi ekiri mu kimununi eyo olwokuba ya sente ningi ebyo nabena ndi kujja kufuba okubona nti mbalwanirira ni projects di eningi demwidi Majegere dakolaki dakolako. Amaina gange linze Robert Ntende era olwaleero luno ngenda kwa 22 nenda kwebaza Katonda kibumbo ise from weekend ansoboze ise okuboneka nti electoral commission enkiriyaringa era yanangirira nga candidate abisobola mbalamba okujja okunoonya akalulu mu kifo ekyebeta Bunya South e Mayuge era nenda kubategeeza nti ebyokukola ku bingi kubanga nga ebyobulamu bwena bireka emyaka gino 5 byasebengerera era abantu badirabulire enguudo edija mu byalo eyo okuleka luno oluvu e Mayuge okutuuka e Bwonda aye edija mu byalo dona diri booli abantu baife bali bulungi mwena li omukulembeze nakola ku nguudo era nga enguudo edituuka mu bantu. Ekyokusatu ebyensoma education standard ya yaife ya Bunya South yaikirira n'abaana
bavaayo mu masomero. So ndikwira okuboneka ndi nkubiriza abazaire okuboneka nti batumbula okusoma n'okwidumbira okusomesa abaana. Era nga tini bano bonka eriyo muna NRM omwami Salem Mpata aliko ndo member wa parliament mu constituency ya Bunya South akadi ya NRM yenona kulwalero akachika kebyo kulondesa kamazi okumugakasa era kamulagira nti atandike bambi okuba campaign bantu banji ino eriyo omwami Mulondo yena alikwenda ba member wa parliament mu bitundu bya Bunya East yena bamaze omukakasa era nga wenkobye nti buli yesimbyewo wano kachoka ebyokulondesa atusewo n'abawagizi nga bali ni vibe ya amaani no nga bali kuwaga nga bali kusakanya ebizibu byaife bingi eno n'essaawa nga bwe mba ndida ngamba koba banange twegeme ekintu kirala omuntu yenka aido tutusa ku service delivery ti wundi aida kuba pate ya NRM kubanga pate eno nerina enteekateeka ey'emyaka emitonotono n'emyaka emiwanvu kulw'ebizibu bye twidde nga tugiririra mu kyebeta development plan kubasaba nti okuva n'olwaleero twegeme obukulembeze buli kujja kukyuka aye nga bukyuka ti lwakweraga buli kukyuka lwa service delivery. Ebizibu byaife bingi amabira gakalya ne resolved tukalina ebizibu by'enguudo embi byetaaga eroboozi mu parliament batwongere ku ssente abantu basobola okuwala mu nguudo daife libe enguudo ennungi amalwaliro tigakaali kutumala enanda ekaali kizibu kyaife owekitibwa president alina will okwenda okulekulira abantu enanda aye amunona ku nani kubanga tomukaka bukake ayoteeka okumuwa master plan yenanda omuwa assurance nti enanda eno abantu balida kugikozesa bulungi enanda yaife buli muntu ayenda okugikozesa tufune mu ife ekinatuyamba okwebeezaawo aye ate neiwanga lyemerere ku nanda eyo kubanga evaamu omusolo tutunda ebyenanda kuliya ebinatufaaku kibakitegeeza nti eiwanga tirida kufuna sente kuva kuliya binatuyamba kabiri kutuusa service delivery mu bantu ebyo byona byetaaga omuntu anasobola okubisosowaza nga tikwogera bwogere eno mu bantu kugaba sepiki kukola ki wabula omuntu anamanya nti ensonga ediri national edeiwanga lyona limaladayika mu bantu ate limalada afuluma mu iwanga omuntu oyo tiwundi ni Salem Mpata. Ndakwogerera economy yaife ndakwogerera socio economic transformation engabwe mwidi ndi pate ya NRM eyemerere ku principles ina aye kituyamba okukyusa obulamu bwaife obwa bulido ni social economic transformation. Government already tuwaire PDM twenda kwongera amaloboozi ndi PDM ife tali kutumala abantu baife balina ebintu bingi bye basobola okukola tusobola government okutuyamba okutwongerako ka sente. Amena gange ninze Agre Henry Bajire omubaka akiikirira constituency ey'Obugwanduba mu district ey'Emayuge ey'ebeta Buna County West. Ndikobera abantu bonabona aba Buna West njolwaleero luno nakamala okwegandiisa saawa dino maze okwegandiisa ngo omukwabo abali kuvuganya kuba member wa parliament mu constituency eya Buna West kubendera ye mwampa eya NRM ndikubasaba era ndi bakakasa nti ndikwidda mundikirize ndidde tandika okunonya akalulu mwena ba campaign bange mwena abalonzi enaku nga 15 omwezi gwa January kai tufuna obuwanguzi obundi nenda abakoba nti mbe bayikaikamu campaign ya ifebe ya mirembe timulumba muntu ndala ba supporter bange ba campaign bange mutalumba ba candidate bandi campaign ya ifebe ya mirembe eba ya bigambo twakobya bukobya abantu batuwa obululu kusaba dinena kutetusigeze takagera kyenda alijo kubaga amateeka gagasa abantu ba bulido aye okusingira irala abavubuka banange abavubuka ensonga ya emirimu mu bavubuka tuli kwendagema ku nsonga eyo era nga tulikutaawo gye tulikweta Bunya East Youth Job Link Center yekigendererwa nti buli mwaka tutwaleyo ku abaana munsi edokulu y'okunoonya emirimu
abatayika wansi wa 10 ko omubaka wa parliament nga wankatuuka mu parliament bakuwa esente etayika wansi wa bukale 3 so twalowooza nti esente edo endabula ku miliyoni 10 tutwaleyo abaana abasooka 10 kakati gabitale emyezi 2-3 abaana abo bayiza akasente mu nsawo yaife eya youth job link center babakayiziza kabitusindika y'abandi 10 nga buli mwana tujja kumutala bakakaire kalamba okusasula ebyo ebitongole ebikola kutwala abaana kuluya kukola emirimu tike twandyenze aye mukidi bulungi nti mu Uganda saawa eno ebuli eri emirimu bavubuka n'ekizibu kye tusinga okuba nakyo era nga omukyala Lukyeyisanga Nakadama oluvannyuma lw'okumukakasa ono ngali wala n'abawagizi be batambulire muko mu bitundu eby'endawulo mu district y'e Mayuge then oluvannyuma olukungaana obalale ye enkulu agikubye wali ku kitebe kya district y'e Mayuge yakobeire abana Mayuge ebintu bingi Tongere muko akaspeedi mainani yecheka Chenda na munana Nakadama tulikwenda chenda President Yoweri Museveni buliri okuwa President Museveni akalulu ku percentage ya gaikulu ino ne ba franga bearers bona ba NRM twenda akoba bana twekunge twena tuwe His Excellency the President akalulu tongere okunga n'abantu bongere mama Nakadama akalulu ne ba franga bearers bona Bakachi Yusuf okuva Buganda Town Council franga bearer ya NRM kuba katonda n'ensi ya Mama Nakadama eno Nairobi ya Buganda Town Council Bakachi Yusuf franga bearer wa NRM